دوسێکی تایبەت دەما خۆشبەش شۆپینەرێن ڕووپەلا ستارفم جارەکەدن bi dosekî taybet em bihevrenê. Şopînerê me hêjam jara dosya me îro di salvegera ya zemîn ya şoreşa Bakur û Rojhilatê Sûriya ku ji 19 Tîrmehê ji bajarê Kobanê çirûska azadiyê dest pê kir û li tevahî Bakur Rojhilatê Sûriya belav bû û bû mizgîniya azadiyê ku hemî bajarên Bakur Rojhilatê Sûriyayê ji tarîtiyê rizgar bûn. Bînerê me ezîz di dosya me îro de em ê derbasî navenda asayişê bibin. Rola asayişa jin di şoreşa 19 Tîrmehê de bi çi rengî bû em ê bi hevret vê dosya xwe de nas bikin ez bihêvî me hundemeka xweş me re derbas bikim. Velê dem baş? Qawet pêş bûwe? Tu çawa rewşa te çawa ye? Alhamdulillah başım sağ ol elhamdülillah. Qawet vê tu serbenda kontrolê ya asayişê. Erê tamam heval. Velê em qawet pêş bo te me dixwazim silavekê li te bikin. Ser çava. Gelek spas. Bînerê me hêja yek ji rêveberiyên asayişa Herêma Cizî jî nihal gelmê em bihderwê nas bikin destpêkê Dembaş 19 Tîrmehê li we pîroz be. Dembaş serçavaz heval Hillat Mihemed rêveberiya asayişa jin ya Herêma Cezîrê ji yazdemîn salvegera 19 Tîrmehê destpêkê rêbera pol girîre serê çiya li hemî malbatê şehîda li hemî saziyê me rêveberiya xwe ser pîroz dikin ji ber ev ked û xebatê ku hatî bi dest kirin heta roja me îro hemî bi sayê 19 Tîrmehê hatiye pîroz kirin. Yazdemîn salvegera 19 Tîrmehê em destpêkê li tevayî qewetê me askerî pîroz dikin bi taybet qewetê me YPG û asayişa jin ji ber YPG wek jin destpêkê qewetê askerî ew kete tê de milê cebha de em wek asayişa jin jî me jî wek şopandina qewetê me YPG me jî rêgirt em bûn wek hêzeke ewlekariya hundirîn bi giştî bi taybet ji bo parastina jin em bêjin di sedê sala de gojin desthiladariya zilam ew zihniyeta zikûrî got ev jin desthiladar kir tenê dît wek aletek tenê zarok bîne ew bêjin kar û xebatê malê bike gerek jin serî lê nehildê teban salvegera yazdemîn ya 19 Tîrmehê em îro ev keftiye bi destê me de wek asayîş bi saya 19 Tîrmehê ne bêjin wek asayîş destpêkê de ji de endama destpêkir ew ji de hevala destpêkir bi rastî destpêkê de me zêde zehmetî dikişandin ji ber di civakê de yanî tiştek gelkî şaş bû em bêjin wek jin çilo rakê rext û sîlah derkevê ser hewacize ew bikevê malekê de jinekê biparêzê ji em bêjin ji lêdana zilam ew ji kuştina zilam tişkî gelkî zehmet bû di roj bi roja em bêjin îro şoreşa rojava derbasî sala 11 dibe heta roja îro yanî bi rastî jî sûretekî gelkî baş wek jin da cîhanê giştî got jin karê em bêjin kêleka hevalê xwe şer bike ew îfada xwe bigire ew bikeve hemî saziyê gorê xwestin ji bo kar û xebatê jin ew parastina jin giştî were kirin em bêjin destpêkê wek navend li bajarê Qamiş li bû em bêjin karin bêjin wek xurfekê hat destgirin ji destpêka şoreşê heta îro em karin bêjin nêzê 3000 hevalê jin bûye di hemî beşê me asayişê de em karin bêjin heta roja îro ev di konferansê jin tên derxistin akademiyat ê xwe ser bi giştî hatine derxistin wek jin em bêjin rêveberiyê de cihê xwe hemî ciha de digire bi hevalê xwe de di hemî saziya de em bêjin mekteba siha maliyê mekteba şekawî li hewaciza bi giştî saziyê me yanî beşê me girêdayî asayişê hevalê jin cihê xwe tê de digirin. برسلات ام حسي تجي ناس بكن يعني يكم عندما اكو تجي خد نفا كارو خبطين هزن او لكاريه داغرت حسي يعني يا صال شورش دار باز بن حسي كي تشوا جنت تدا افكرن كو بهشت كساد سبيكر نهاجي تداد ياركرن كونيزي 3000 حوالي جند نفا بارسنا باجار وتاخان دا جي خدكرن ام حسي تدوي درباري دا ناس بكن وك جن
براستی هستکی گلکی خوشم بیشن مجد اندام دست بکرم گهانه نیزی 3000 کس چلو تفلیبونا واجنا حتی دملی عرب داد ملی سریان داد ملی چرکس داد ده کارو خباتی آسایشی بگشتی دهنا حتی جه خود ریفبریه ده دیگرین براستی ما روزه که تصور نتکرم بگهنا وی استگو بیشن 10,021 دنا عدد کی جن بگشتی گهای ویده و بامکان بیشن بعدد کی باجی شهید کتنا براستی اف حمیج بسایا نوزه تیرمه هاتیا بکدا حوالی دست بکی وک مظلوم دوغان وک حقی قرار بگشتی هاتیا کرن و ام سرکفنش همی حوالی گودکار و خبات جهدی گرن و سرساقیش مالبات شهید را دخوازن و ام آزادی جری برا پرت خوازن سرکفتنش ورش گلکس پاس ام جارا کدن نوزه تیرمه الوال حمی هزن پارس ناجن پیروزک تماشاوان ما هین برنامه ما بردوامه ان هادجی دچین گر و بریا بشی اپراسیونان اما برنامه خو و صحبت خوجی برا دوام بکن شوانی ما و کومدا دیار کرین برنامه ما هین دوام تکن هاجیک جه ریفبرین بشین اپراسیونان برز هلین فرح القلمه اما برنامه خوشی پیرا دوام بکن برز هلین دست فکر تبخیر هاتی برنامه ما و نوزده تیرمه الوا پیروز با امجی بخیر هات نوادکن و ام نوزده تیرمه جی الحمو جنی جهانی پیروز دکن گلکس پاس وکا آسایشا جنه هوال دست فکر آسایشا جنه هاتا اوا کرن اجدک سابو اجدک سان ها جه خوا دگرت 3000 کس ده دست بکاوی گلکی جن زحمتی کشاند راستی جی نتقبل کردنک هبو اما جن وکا همو بیرو باوری خوا وکا باوریا بجنه هات کرن جن جیل گوری و باوری درکد جد انسان ابو 3000 دویده جی جن جواکی جی زحف وکا پشتک خودیتن وکا هیزک خودیتن يعني وقت بوخت نافند مازن بون ده همو مناطق رجعوا ده آسایش جنه هاتنا آوا کرن ده وردجی ایشی خواه جنه ایشا خواه ناس کر برای خو بدنا کی داره وکه جن کی لوا خودی درکوه یا اکمین دیتن آسایشا جنه لوا خودی درکد وکه آسایشا جنه دست بکن وکه ما گوتی حوال مزحمتی زحف کشاندن نتقبل کرنش به ملت هبو یعنی جن چاوا دست بکن جلی عسکری الخوا کرن قبول ندکرن گلک مالبات هبون جنرا ريفا كرن اما مساله بجلي مدني تخصن تبلي ما ببن بجلي آسایش قبول ندكرن هن بهن جهانا باوريه چاوا جن خودي اراده جن جه خود گري بحمو باوريه مالباطه به زهات مجال مجي حمو معنويات خوج ملات راستيجي من جواكي قرتن جبر وجه هوال دسبيك دا موكا جن جه خود حواجز دقرت پشتی حواجزا ما دست بکا اول حمله دروج آوادا ام وکا جن ام کتنا حمله دا ام مداهمه ام تبلیبون تمشيطه ام تبلیبون مسئله جواکی مالباتی مشاکلی بچوک حتی مازنجی ام تبلیبون ایشا جنه جنه زحف زحمتی تکشاندن کس خودی جنه ندرد کد اما پشتی و شورشا روج آوا راستی جی جنه وك قوتا كيش خورديت او قوتا كمينجي قوتا آسایشا جنو بريسيلين ام فيناس بكن هستوا وك يكم جاركو بشورشا نوزه تيرمهيرا جن يعني تضاد يار كرين كو جارا يكم جن جلين عسكري الخو بكن ودجهن بارسنه دا جه بكرين يعني دما ريجيمي دا افنبو كو جن دنافا هزن او لكاريه دا جه بكرين ام دسبيكي هستوا في درباري دا ناس بكن راستي هوال يعني ما جديد بري آسایش آوا به ما إيشاج نزحف جديد دما رجيما بعد دجي تحقق جن نبو ما جديد يعني هر وهر جن يعني تشاود زحمتي را جن روزانه درباس بو روزانه جن دهاتا کشتن جن به حق بو جن به معبود هر علی دا وکا تشاوا
چوکێکی بخێ قەڤەزێکیدا و ئەو ژن بێچارە بمێنێ نەمازان بێ چاوا بکێ یعنی ڕاستیژی ژن ڕۆژئاوا دەژن هاتبوو فەتساندن نە بەس ڕۆژئاوا دەژێ عامەتەن ئەم دکارن بێ ملێ خاصەتەن شەرق الأوسط دە تەحەقی ژنێ نەبوو دەستپێکە یعنیش بچووکە خۆ دە مەئیشا ژنێ زەحف دەدێش بەرولۆژی وەختا هێزا ئاسایشی هاتە ئاواکردن ڕاستیژی مەتحسا یعنی چاوە ئەمۆکە ژنێکە نوش قەڤەزێ دەرکەون داوا مافی خۆ بکەن داوا حەقی خۆ بکەن داوا جڤاکە خۆ بکەن داوا ژنا مەزلوم بکەن ئەم vê ژنێ چاوە ئەم ڕزگار بکەن ژvêyekê jî ینی ڕاستیژی هەڤال ئەم gelekî متحسا جارayekê min من بخود نفسا خدا وقتا ما أفجل الخكرن متحس من يعني أزاتيا جنة سخت فاجلة دديد أم قلقي كيف خوش بون هن بهنجي جنة خناسكر جنة مراكز أصايش ناسكرن جنة حقي خناسكر دسبيك راست زحمتي دكشاندن وقت شاوا جنك خاصة جنك كرد بريخو بده إدارة كدولتي حفقة زحمتي جنا يعني كتشكش فلان عشيرة بريخو دايا جهكي دولتي دعوة ما في خود كده در حقي وجنه ده كشتن ديتن در حقي وجنه ده زحمتي ديتن أما هن بهر مناطق باوريكي أم دولتي يعني أم تشوا أم زحف جف دورنج برجو حقي جنه أم تماميم حقي جنه دفردا أم جنه متخازن رزقار ببي زحمتي جنه ديتن دسبيكا جن هات جم آسایشی وکا دوا حقك خود کر جن قلق هاتا بردان قلق زحمتي ديتن زاروك جنه هات استاندن اما هن بهن ملجي قها باوريكي يا راست جنا جواك جي هن بهن قهاوي باوريه اري كاربن بجنه را جنا جو هر مالباتك جي يعني مالبات ايرونينا جو جند مالبات دنينا يعني مالبات جي حمو قهاوي باوريه جو نعم سر خو قبلت كن نصر جواكي نصر جواكي كامل جي ام قبلت كن جند ظلمي دا چاواي درباز ببي راستي جي ريا هري راست ريا اسايشي جبرويجي مو كان بيجن جدكسا بو 3000 کس. برسیلین تبچه باندور بی حیا کدت نوا هزن اول کاری داجی خو گرد. راستجی هوالی من جبچوکا مده مهنکی ما چاوا مزحف زحمتی جمله دولتی مدرسه خو ودیتن. تشاوا إنسانك يعني أم وكا جن بحق بون بما بون ما تخصت يعني أم تشنا وكا جن أم سرخ وراكن هر وهر ندهشتن أما وكا جنك كرد أما رياخو بينن ما في خو بينن أم جمي بنا عسكريكي ولاتي خو أم جمي إنسانا قوتشا ريا يعني ريا راس بدنا جني جن بقيه حقي خو جن بقيه ما في خو بفيرن جيجي راستي جي هفال أم قلقي حتى وكا إيروجي ام پرکیف خوشه و ام دیسه جی سوز دادن جنا روش آوا چه تشتی باره وری سرما ام در حقی جنه دا ام کمایی نخواه هین برنامه ما دوام دکن هاجی ام لسر بند کنترل ام باجار اقام شلونه ام برنامه خواه بری و بریا بند کنترل برز حمدیاره دوام بکن برز حمدیا جاره کدین دنباش و قوات به و نزه تیر مهل و پیروز به دنباش قوات به جوارش جی سر سرا و سر چعبه هاتنش خواه جی نزده ترمه ام پیروز دکن سرو کابو و الشهید ما ایگو بر وی ولاتی ده خوینا خودانا مالبات شهیدا پیروز دکن هر کسی گو حوالی گو جبوه شورش خوینا خدایا نها که سر لنگا کار دکه او ملت گوش مرمه آلی کارن امواجی پیروز دکن سر سرا و سر چاوه هاتن برز حمدیه د سالوگرا یا زمین یا شورش روجاوی کردستانه وک جن کواجی جی دسپیکا شورش و جه خود نوا کار و خبات اسایش ده گرتنه ام دسپیک هست و ناس بکن د سالوگرا یا زمین یا شورش ده کو چاوا جی دسپیکا شورش و اون پارسنا تاخ و باجار خود کن دسپیک تاخ بون باجار نه ایدی بند کنترل امازون هاتنا اوا کرن ام هلوس و نرینا ود و درباره ده ناس بکن بله هوا شخوا جبو کاری ما سکنا مد وی کاری دا شخوا اما دسپیک مش حر زحمتی ما دسپیکر ما قالك زحمتی شدید وکیشن جبر دوی جواکی دا ولو نبو برد بر نظام بعث حرتش سر جنه تان کربو اما دسپیک شورش دا جن جه خود حملات گرد جن جه خود شر دا گرد
برخواده تعبدید شهادت جی مدان حیا ممگهان و آستش خود دست پیک دیجی کسی متقبل ندکر دگوتن نو هاتنا کاتشته کیجمر نکن اما وقتی کاری مدیتن تعب مدیتن کدی مدیتن او خناقو مداش بو في ولاتي او ملت جنها او باوري بما تشيبويا او جي مرأة لكارن حياة مجهانا في استش خد دسبيكي ام مركز كابتشو تشكبو اذا مجهانا حمله مجهانا شر ولات رزقار كيرن كذا خو اذا مجهانا استي حوازه ما حوازي خو فكرن دسبيكي اول يك جبر مسألة اف جنيد باجاردا شنو هاتني وسر حوازه او ثقة مهبي انه جنس حواز درباس به باسلوب خطابات بتفتيشها يا هري درست بوار به جوروجي امجي بالي كاربون ملتر اول شيء استنجيج مردر خصنا وقت ديتن ام تشاوانا او جنها دست دنما او جيب مرأة اللي كان حياه مجهانه في اصلا بريز حمديا رولا جنان لسرفا بندن كنترولان يعني قالك جمن جانا دخوازن دنافا باجاران دا تقين تشي بكين قالك لسوق خابينك ددن ايبك انين اركا جنان لسر بندن كنترول تشيا دبارستنا باجاران دا شخوا اركا جنيه هريه كمين سر حوازه انو ام سياره حميكي تفتيش كان جبر جواكا فر ناوك هر جواكيه جرك يعني يك برنجكي جنيه برنجكي حوالي خورت او سياره وري تفتيش كيرن ما يزين بي او سياره تشد نافده جبر تشنا مثلا حوالي خورت وسياره تمي تفتيش بك جارنا درياج نادر تشتا درباستكن حوالي جي ورا خد ليزن يعني حوالي او كتنوي باوريه دجي انه او جي خد جري حاجز وتفتيشه خدكي تشجن به تشو خورت بجبر سلاح هاجر هات سر بش داين او دبي نافي هفال نافي ولا هفال جنة ولا خورتا او رولا خد ليزي دوي تفتيش هذا وحيان هاجي كار سركفتيه تشتيغو هاتنا ديتن تشتيغو مدار خستن تشتيغو هاتنا سكنادن سير بي دريار جنيدي بینرو تماشاوان می عزیز امجی الورد دکان داویا دوسیا خو بهویا کو دمک خوش مره در باس کربه د داویا دوسیا خو دجی ام نو زیتیر مهلو توان پیروز دکن و جارک دنج بو حمیان دم باش